Shubor nakaslem jong Nausan Hima. Ka Shooting Association of Meghalaya kan pelong yang kelimpong ilakai siat sulai berlatih kum ka 6 Meghalaya State Shooting Championship na do arpun rio hadu arpu pratarik mentau benar rempang hakani kenong ba kani karai kelawan hadirin ka sarkar jilla kala ajing bit mansyano ya baro kelimpong ilakai makin penlong hadirin pelapan sange haus na melala ya baro kelimpong ilakai na kadaw juga kelam covid kat kendai kablakta ya kapertehi baro kawai Hakaju kapor kani kalimpong kalong rushi benta banjit ya kinoi lekai kibakan sai kiban syajit na kabenta ban mi khmat ya kajila syaka North East Shooting Championship kaban salongshan Hamanipur di hadirin baka sarkar kala sya yang iban pelong ya ka iki jena kai mo ya ik blik sarkar baka sya tamba long apring ki kendon di Nagaliang ka Shooting Association of Meghalaya ngila yo ru nadu ubunai Disember ni yo ya ka shti naka National Federation bangi happen pelong no state championship namar kiru kila nang ya chmat ban pelong ya ka North East Zone ban pelong ya ka national championship dekat kum ka kalendar jui ni hap pelong ba ya ka annual championship bagi la patha ini ban pelong hak po bunai ba te kum tangi la tho shaka sarkar bat dang taksi ngi dang yo ya ka jingai jibin mo bat ki kendon kapapitibi mo kin update mask kin update ki sanitizing protocols di isu komen ngi la yo ya jingbit berpelong ya ta hapo ki kendon but nilarai kum ka state shooting association ban pelong ya ka state championship haka arpun rio arpun nyo bat arpupra no di kindan ki jing ya ka competition ya siap kedai kuwi ni sport ki baki pun haki trump ni leka bat katakan long kan deka championship ke bahan rio no 6th state shooting championship ke bang ni pelong hot meladen ba usna beladap nim simyo belum de don bok ba mata kala no la sharp ya ban le si ngin sala ban sei pat kita lan jungi ban pha syaka North East Zone ke ban long hau nai bunai ban u bunai march bunai walai ban hadit nakata kan marmar hi kelawan pat ka nationals di khana jungi kina bli sti ban ya simbata nationals di milapan kre ka championship kan long ha ka haki lai benta ki kategori kamut contention ram haka 10 meter ke jinga siap haka Indo 25 meters but 50 meters di kumbakalo mentra kamut ni kumbapitip ngi dang suple tu ke Indo range mo kumbak pralin ante po demtring orang ting di hangtu ko ka ngin pinyele ya ka 10 meter but ngidang krepat bagi spy pun aja ka pun kumbangi jole ki por ada bakin alat ini ban pelong ya ka dia siap pat hi ya ka long range pat mo di ni kerman ba da kan ni ke jing sya mo ski ka sa wan biang ni ka mo ko jing strat di khna kalau pada kamprat igi asian mo yang ini berkhoi ban thau kilat
Dengan khmil ti bek sarkar kin kersan lem yagi ba pedang ni stop ke jinge ban yo ban pendep ya kita ki jington kam jugi ha ba penyele ya gini ki championship kendiat ngaso ban ong ba ngidon bok ba haki benai belada nakaliang sarkar hi nadu ba penjari ya gini lockdown di haki benai bakala mga benai September mo benai bakndai kaladon kecing perkat mai na suka India bat kalasya ya ki katu kat ni teliki sport kebaki ong ki non contact discipline mo teka shooting gede kawai niki ka cycling gede kawai nak ta archery ru kalau kawai dikira katu kan ni discipline what ka athletics ru tambala da kimdi gitu ki mo ki baya hap ya kata kamu ki jengnya kai ki bamdon kam ban ya pendai paramet di hadian bagi penjensur kisah ya ki yang ni ban kamtam ki non contact sports de nilai ya taulat kumluban sedang ka training tinggal le ya ka training hak tu kapor honi prai Disember November ngira sependap ya ka ni play ka range bat ni ailat ki samla ki baya siap naka jelajui bakin wancim ban practice dekan dia idon itai jumtoi bagi layo si benai bagi di khna ki layo ban practice si benai arnai de kacing penjusur muntah hoi kadon kacing kata nomor ba sistem kadon kacing sakut tu de tendrai kamri tan mata jugi kadi mata baro por India sakut kumjui tinga ngakermen tadi gejing pelaj mentah ngin salah ban wan biang syaka form kumbang ilok dia dokumen ba jing syah jing trekam ba sipor hapor license ka shooting association kalala ban mo menwara adu nyumut ban sei nyumut kita ke bagi ong layo ka kertan renown shot dikamut ka sub yang ni ka sport ru ka kebun ba di jing syang ila pun krek ru ban sedang ka kerja demonstration nak bentak ki school nama ngilayo teng ka jing aware ni ki school shpangka indoor range di hakitu ki por ada nimpat dan nak joga indoor range mo de ngidan ko ka baret mentah te ngiso ba lengba ka ni ka range ngin salah ban ai ka demonstration ki school ki ba per bakin lada kidon ki kana chuki ki ba stoma di nomor haki por beladap la bon bagi kimi kepa ki phone kawai ka bang sobat ong ruba hakni ka shooting ka sport target shooting kadai ka ni ki discipline kum ki wi ki don tu ki wi sports ki bala itu nak sarkar India kum ka priority sports but kini ki discipline ki yo aru ka priority ha bede but ka admission shagini ki central schools mo kum ki beri hak CBSE di kita yo marks sama ki yo medal kada don ka policy lo kata dia tak ada orang akan mau ki po senam beladap la pun hagi full ban keli mo kada nem kata dia mentah bakala like ni ka melumala la kam ya sting dia ni ka khlam COVID-19 bakala syak sarkar tinggi dengan perkret sekatar bania keren bayang bagi school kum mengila persang men le beladap bagi nio pat berlompat ka thong jugi kan long nio berlompat ka inter school championship har bide bat kanika shooting sport de lomba jopi nga kan tu korpat ki samla ki no hikai ki kmi kpa la da kidon ki khon juki ki bakwa ya ban yoi la ni tang ban yo training ru ha ka shooting ki interest kila ban wan hang te hadem train sin kong hadu si sajan ka por ka don kila ban contact yang bat gila ban pedi ki khonjki komdo ka te sport ki la ka ti ngi karban ba ni ka championship sa sin mata kan lo ba seiso nomor ba mata kaya pher kan lo sin kong ka ba nakini ki sansnem ki bala adap naki hakini ki sansnem ki bala adap nim la kan da ai kublai ya ka Assam Regimental Center mo ki sha yang ni ban ni la ka itu ka indoor range ki ka ba adu arpone khasan li lien de miso ban aku beli ya Assam Regimental Center dan ring hab kelas tu ya wade ha po jaka spai kamot manhakan ni le ka khlam kamot undan le tisu ban roman bi
te wat hap ki por ba menchuar nim da yo than ka kata ka por ka ba khna jungi kin practice tikna te wat hap ding kita ke jumper king nyo sei nyumul kita ki renom shot te kanu lele ka mot ngidon ke jikarban ka scam ha menta bagi ladon ka rin sin chong ha ka ba ki khna ki kimi pa ki yo wan ha ka por ka bakulu mo ki yo on practice ba ti ladon bi instructor tu bayarap ban hikai ni recommend ba nang ni shmat kan sa pur bha kan ni jela ka ha ni jela ju nimla len ba ni ka jela ka ru ka de ka barem ba ka wei ni ki barem ba namar ba ukuli phiap thiet ma de ka sulai phiap dan ka jong de te hnrei kum ka sian ni so tho pat ba ka ni ju ki khna ju ki dol ka sap ni kin don ka tian mo le se kim ki long na ka long yi ki bam kot bor ban yo i gani ni don kum ki de khna ban gi banta tika asian ka thau la mo lemba ki bang la ni ki sponsorship ban thit ik suai mo te na so komen ban tu pi ba kum ba ka long mata ka asian ka dan tu south li suai mata mo te ki dan ki player jungi pat ki athlete jungi ki ba thit la ka jog suai kidan mo namar kumba kalong ka kani ka janji le kai habaki grip ya ka suloi mo ya ka tu ka handle mo ya ka jingbat suloi kadadon ka adjustment namar kani ka shumpi akti jungi ka pher no wi brio de ki kalong very specialized te kamut ka tu ka grip jungi kita adjust de hot la da kimla ban yo la ka jong kamut ni ai na ka shan baginya mo practice dai te ngidang pha jing tho ru shak sarkar mo lamba ka to ka team preparation data ka daw ba ha ka to ka jing pakre ka national teams miladon ka jing ai ya ka estimate shaka sarkar bat ngi thmu ban sedang yang mentang jing kren ba ka sarkar na ka session dini ba kan kershan lem ha ka bai dei bat kan ka jing yarap man thi dik sunai mo don kam don't leak so pistol but rifle air pistol air rifle but kita ki pistol ki rifle ki bade kuli shisha mo di kini kilo ki jing don kam kadang ke ba fi op ka kadang ka jing dor ha ni ka sport di ndai nga shamba ki babuni ki samla ki bawan barwa ya ni ka jela kai ki di ki samla kan thai mo kadang ke haki ba ngai ko ki smart hai gani te ki kumbalo monta ki bon hai ki khna mo khna samla kan thai chindam ki dot ki bawan ban chimata hai ni mo te mi so comment ba ki ngidon ru ki nang ya siap ki batibet ba naka Meghalaya police te kadang ka club shooting club jo Meghalaya police ru nak tu ngidon ki nang ya siap ki ba bon ba te ngidang ya pakre menta ba ki adon ni ka range so jong to mo kala nak kham suk shu bangin yo kring shushu kino ilaka ba le se ngamar tatien ba kani ka shooting sport kan dai ka winning sport lada mo ka poi ka por ba kan ngin wara yo ki takma na ka national level ngamar tatien de habede ka dor kilong arkom kiladon mata ki kideki competition air pistol competition air rifle kidon arkom abang air kamut kini dol cylinder hi kile ada kai de but kini pistol kini rifle ki tiar siap undang mesin por India barhoi kini imported mo nomor kali ka kilo precision di kyo belum accurate mo siap siap itu target ai kot di ai ka point pio di dot ilong ibarat de kani ka sport kumbagi omane tika pistol ka sedang kadang ki ba ka pistol ka sedang na ke dor ban rapo san hajar senek kidan matai bla ham jem dor ki wan rete normally ka dor bros kata ko bangi ngi hab ya wat ko poy silap ko pistol na ta rifle ko poy silap lai po ye di kini ki air rifle air pistol silap lai po ka rifle kuma silap ka pistol dan dari kidan mata ki pistol ki lapoi mata po anropo san hajar ki lapoi ki kuli juki ki kilong ki pellet
mo di kedua 25 meter kepada di ke point 2 ini kita ke live bullets gitu pada itu pati ngiyo bantiet tang dengan bangi na kalian ka shot kiru ki yo bantiet la ki kwa bantiet ki habda apply ki habda don ki kot islam ko biang mendon kita de kadon ru ngalai i po patiala mo ka bangi padon hang ni la kadon ngait kan long ka ba klik ba kata ka ko mi la ka ni kita kata ka skid and trap ka skid and trap kata ketika jena kai compare dengan ipo ketika juga sebentar events jongka shooting de dengan yo la ka jong ka indoor range kamu katar kan dalam ka skid and trap mo ka bomot de gitu ki double barrel pelakam itu pun siap double barrel sikitang arkatang gitu pelakam gitu di kadang kumha awai kamaran bahe di ka lalong ka jumpa kare ka bakar pang kadang ka machine ka berat yang gini plate kembali apa namadan berat ini plate diberi ki hab siap yang tu kan di ka syong ka jing step ki bande itu di katori sahawe ke event ka bangin pan yo pande nomor gi don kami ka caka di ngidang ya bon ki jumpa kare na kalian ka action jumpa sniu ki bon ki jing ki bon ki hab ya jam smart di ngingit ba lembaga national games tekan sa wara ikan ika kejingkela kan ika ayuh